isa zo te chanala kalo lom le vek chu January ni som pathum sang ni som ni paruk thole ani ania khovel thu thar pon tu reng engemaw ha oma rambial buena rambial indona international news politics buai maite pon tu reng engemaw chu maro chu tun trum chu India lam kan hoidona khovel news dang review sia India ram chung thil thleng hret lo te po hi omve thei ania chu wangin India ram chung lam kan han thlur vele dona tunruma hian India defense lama kan lu tanga defense lama hian India hian ma ala chhome kania abikin Russia Ukraine in dawnu hian engral thuam nge in dawna muala tangkai taka man thai tite in dawna muala engral thuam nge tangkai tite hi khovel sarkar tam tak chuan an lo thlir India potel chumia chuanin ral thuam thar abikin drone technology in plan siak na he tunlai modanor hian ring chho ni te pon langa tin ral matonga ral thuam engen man ti te chutiang siam chuak tur chuanin sarkar tam takin man la India po hian malak na lian taka kalpui mani han tirani kum lama India Pakistan ramria in beina lian tak a chuan hu phei kha chuan India hian ral thuam lama nasa takin tran hala ni kha India din mun a omna a geopolitical zong tak te pon han soila omna mun hian poimo na thuk tak khovel in hermek le khovel politics in lumlet meka hian India omna hi a poimo viau maya chaklama Russia China abula Pakistan tite teng chuan mel maram China le Pakistan mel maram pani hian an hual hania ti line khovel sarkar lian US ina khochak anor na konga India hian mun poimo tak halo chang to thina drama hun lai hian India le US in kara tarifa wangin Donald Trump tarifa wangin nin hriat thiam lo na engemaw a thleng hani mai po a chutiang chuanin US tan in India omna hi tangkai thin viau mai hani chuti line hei tun hna Pakistan Afghanistan in kar boru ka chia a chuti line India le Afghanistan boruak thar in thren thatna thar han kalpui chho boka chutianga rambial inepna thar om chhome kara hian India hian nuclear abikin tuipui lama a nuclear ral thuam te hi engangin nge a kalpui enge a mason na ti te tuntruma hian kanhan en ho masadona India hi nuclear triad thanti khomwal tuile boru ka tanga nuclear kap chuak thei ramzinga ain hlang kai to a thlona atangin nuclear kap chuak thaya tuipui atangin tuin hoi longa tangte chutianga tangte chuanin India chona kap chuak thei boka khomwal atangin ground launch ballistic missile atangin nuclear kap chuak thei boka chutiang chuan kil thuma atangin nuclear hi India chona kap chuak thei chung zinga poimo tak pakhat chu tuipui ani tuipui lama hne na chan hi indona muala hne na changtur hian thilpui mo takani na chin omve khomwal tuile boruak an thunun hangai thina ni kha tuipui lama hian indan chaol tak mai hania helai Arabian Sea tite Bay of Bengal Indian Ocean helai chhevela hianin rural tumin sarkar lianten in tlan siak nan local pui to thina India tan po tuipui lama a chakna ti punzel chu atan kongpui mo takani mania operation sindur kalpui la khan Karachi port kha India indolong ten an lu chhuah don an beiti te khatiang thu thang kha oma maro chu kha tak tak alo ni lawa maro chu kha thil thleng thei ani sanga go somsari pakhat bor chawa indona khan Karachi port kha India Navy ten an bom hania kata khan Pakistan lom na chana po kha Indian Naval Force te chet wang pakhat hani bokani Karachi ya kameri tuyal thei bom puite an kap ala kha khanin Karachi luna kong adala Pakistanina an oil bomb pui amman indona tana man tangkayal tak hum wang khan Pakistan khan achakna tam tak achana a hlowa tangzel tur khan chakna anei mang talawani kha India tuipui sipai te chetna ra ani chutiang chu tuipui lama sipai te hian indona muala nu ma thatak le anram sakna thlen turin ma hruai tu te pon lo ni thei tina ani India tuipui nuclear deterrence chungchang hi tunhaya India chuan K4 submarine launch ballistic missile SLBM lotling takena en china ni kha nuclear deterrence posture ma sona lian tak India chuan nei tia entira kilometer sang thum sanga borvel zet kap phak nia soi ania he missile hian India tui hnuai long te chu India tui pui ven himna konga te mel ma beina chang le tura chak taka an che theina konga te heiana pui don
chuti lain Pakistan rampum de China rampoi mo tak target kap thei turin heng K4 missile te hi an thaveu don yangai ani bokani he mason na hi India ina ni China kan soi nuclear triad ante khomwal tui boruak a nuclear kap chuak tura chakna anei ti phui sui tu le ti bel cha tu ani Indian Naval Intelligence ho tu hlui Rear Admiral Sudarshan Srikhande retire chuan India Rama Deterrence Architecture tui puya tanga nuclear element te full operational readiness kalpui turin chutiang full operation su kan nei to hle ati K4 lotling takate si mason na ta na poimo a Indian Navy Arsenal SLBM technology mason tak ron chop chua hani ta ka wang hian Indian Navy te chakna chu na sa takin apung don tinani India chuan tuifin ria thuk taka tanga khomwal thlengin nuclear project tha ti chakin chutiang chuan a theisia pholang meka India ina tuifin ria ta nuclear deterrence lotling taka kal chho pui turle chutianga tuipui lama nuclear kap chuak tur ma alak na hi China in kumsang khazuka samruk palia nuclear test masa bernei nu khan India chuan hetiang ril ru hi apu chho tran tonia soi ani India Arihant class submarine India tui hnuailong Arihant anti hi SSBN nuclear power ballistic missile submarine ani boka chutianga nei chuan he tui hnuailong atang hian nuclear ral thuam ballistic missile te chu ka chhuat thei an ni tuna hian SSBN tui hnuailong India chuan panni akol meka pathumna le palina tur hi commission turin ruak manna an siam chho mek ni te pon langa Indian Navy hian continuous at sea deterrent ti CASD chu lotling takin an kal chho pui zelani chu doctrine a chuan tui hnuailong te chu inral ring takin tui puyanom rengang pakhat deploy ni lo lai pon pakhat chu inral ring takin om renga chu Navy na continuous at sea deterrent an ti chu ani K4 missile ngai po hi technological marvel ani technology ya mason na lian tak mai ropui takani solid propellant propulsion mangin rapid launch readiness nayani a precision target atan advanced guided system he K4 hian anei a target dikle chiang taka kap turin theina sang takanaya nuclear warhead a phur theya hei tak hi India tuipui hnuaya long rualte tan poa man thei ani dona Bay of Bengal animo Arabian Sea atangina niemo India chuan hetiang hian nuclear thachakna tui hnoi atangina mang thei don INS Arihant atanga tes apo khan lotling takin kha target pokha ka fu ani bokani Pakistan in K4 tes a chanle dana khanin alamis rhetoric ha in chanlet na khanin eng mo thule la oman South Asia nuclear equilibrium ti boyin chutiang commentary a chuanin Rear Admiral Sikhande chuanin Pakistan sipai sum man na sang zel chu an modernization program atan manani thu soin tui hnuailong rin tlak zok tuk turin Pakistan po hian ma alan ya soi ani India na K4 ballistic missile lotling taka en chin nu khan Pakistan rampum pui hei hian ina target thei turangai ani boka Indian Ocean wam chung bial zongjong deu tho hei hian aveng him thei turangai ani bokani chutianga ni chuan Pakistan po hianin mason na lian zok nei turin ke an pen ngal vata submarine detection network ate anti submarine warfare set sate an mani ngai po hian sea based deterrent kalpui turin Babar 3 SLBM angchi atan investment lian tak Pakistan po hian kalpui mekani China hi chuan K4 test chungchang officialin engma chanlet na emo chutianga India na K4 loling taka ate sawanga China ina India test adu lo na emo tha ati lo thu tun ha engma la puang chuak lova hi chanber chu tun haya Beijing le New Delhi na in lei chin na thar siama Donald Trump an tarif manga anor tona wanga chutianga in thian thatna hoi zonga Beijing le New Delhi an kalmek wang ni te pon alangani Indian Ocean India tuin hnuailong ommek angte fiataka China hian en theina nei lembik lova hydrophone arele sonar manga thuam tu finriat zir chen na long te China chona kha tokin mandeu khana ron tir fo ani kha sanghaman na angema scientific long te po chutiang chuan patrol turin arukin an ron tir nia soi hani thin bokani SSBN patrol te missile test trajectories te tuin hnuaya noise signature te chu real time intelligence pek na na tangkai view boka India henak ni series land based missile atang nuclear an kap chuak thaya Rafale le Mirage fighter atang hianin
gravity bomb le bom chak tak tak ka chu athai ania tin arihan class atangin S4 le S4 plus variant ang chi be sei ni bok S5 long lian jok te hian la jok ka tar ke dan kap thei dona K5 SLBM hi KM sanga chuang ka phakan ni don hi reilo te India hian ron tlang zar le thuai be sei ani malam hun thlir chuan technology thar duang chok tur hian India chuan chak takin malak na kalpuya mania hypersonic atana man tur scramjet engine te pol hotling takin India khana tes nge ni kha SLBM a hypersonic glide vehicle emo AI enhanced underwater drone ang chi te chutianga kalpui tur chuanin malak na chak taka omboka rear admiral sikhande ana soyangin India mason na hi mu thain tun na hian om chhome kani Army Navy Air Force anni emo mason na hi abi ken operation sindur nu khan chak takin akal chawa India na ama siam ral thuam mang tura beinate tin ram chunga siam technology sharing kaltlanga ram chunga bungrwa ral thuam siamte Modi sarkar hian a boipui kan hria tangin Russia nen thokdonin India ram chunga ral thuam thanem tak siamani chutiang zelin sarkar dangte nen po ramdang technology tha mangin India ram chunga siam hi Modi te hian an thu pui ania hei hi a hlotling viau nge ani heti lai hian DRDO chuan target session theilaka man turin portable anti darput missile ang chi kha tengka chiat na anti teng missile te hlotling takin an enchin target session lai ne so zo ka kap che turin darput missile tengka chiat na ang chi kha hlotling takin an enchin nia soyani Defense Research Development Organization DRDO chuan main portable anti-tank guided missile anti MPATGM anti chulhotling takin flight test mangin an kalpui theini in an soya top attack theina hei hian nei dona he third generation fire and forget missile hi moving target a en china nia Indian Army te chuan hei hi hlotling hle ni in an soi test hi January ni som pakhat khan Maharashtra a Ahilya Nagara KK Ren sa nia Hyderabad DRDO Defense Research and Development Laboratory in hei hi an kalpuya missile indona muna tak taka mang thei turin hei hi chop chu ani don nai tabokani technology tharber manga thuam MPATGM hian precision guidance satan imaging infrared homing seeker mangdona he seeker hian chhun le zan clear lovin na thok thei don ani missile te chu lightning condition clear lovin target lock-in zui thei don bokani he system hian all electronic control actuation mechanism nei boka he hiarin tlak na tipung tu ni mechanical failure atitlema fire control system chu thatak ani bok nia soi hania abulbera chuan tandem warhead tha oma chu tunlai main battle tenga reactive armor chunga lut turin engineer te chuan an duanga chu main armora apuak masaphot dona chun armor vehicle upper armor Herald thuam hi a hlotling viau nia soini a propulsion hi indigenous ramchung siamania high thrust motor manga siam ni in main portable operation atana speed le range mamo zongjong a pechuak bokani heng component siama hian DRDO facility rang tho ho na tela Hyderabad Research Center Emirat chuan seeker le guidance integration and siama Chandigarh Terminal Ballistic Research Laboratory chuan warhead design an khoi bokani Pune a high energy material research laboratory chuan ne propellant mason tak hi an duang chuak boka infantry te manatan mantlak thei turan chop chuania tiang chuan in Dehraduna instrument research and development establishment chuan a sighting le fire control technology lamman buai pui bokani traila chuan he missile hian pinpoint accuracy in moving target a kap theinia soyani target chison lai ju dikle chiang tekena chui chuka akap che theini ya soi ani hei hi army tan atangkai viau don yang ayani teng tlan lai po hei hian hla lo tura duan hania chu indona mual atangkai viau don du tu a chet son pui theile lak son thei ken son thei mai hani boka wire guided system luyang lo takin fire and forget autonomy hian target an loka operator ten an ka chu nu loka hengo hian a target chuan zui char dona chuta chuan moving target poni se akap theldon lo ni DRDO scientist chuan an soi hetiang missile top attack mode hian chena type tank 99 emo al khalid angchi teng tan lo ron thleng tur do dal thei do na heng teng te hian advanced armor an naya
ral thuam hmanga den po an dol viawani hamaro chu India ral thuam thar hian a kap che thei don ni in soi ani bok Defense Minister Rajnath Singh chuan he hlotlin na hi a faka DRDO le an thopui industry partner zongjong te chunga lom thu soi bokani India na lo nei to sa nak missile ang system te tuna missile thar darput missile thar India na hlotling taka ate sian abel cha do na men portable capability ya India du indu khoplo na choi hian a no phui thei turanga yania US Javelin emo European Strike ang chi rampo na changa lak lua India Army 10 in ngana nan manchu chuteng in ngana chu ti tlem thei pha don bok nia soi ani indona muala ral matonga te hetiang ral thuam hi tangkai thin viawani kha teng ka chiat na hang chi te si pai motor ka chiat nan te hi a thaveu thina chu India na anlak lo US atengin US Javelin lalutin strike ang chi te men portable dang te poram dang atanga India hian a import omnualani chung chu India in ngana Indian Army tena anin ngana pakhatania chung anin ngana pakhati tlemnan chuan India siam ral thuam te hi ataka mang turin athadzia finfi ani chhota mek bok ole seidon chuan seitur tam taka oma khati china khan kan du tok le phutang video dot lein longai chang le vek don nia